mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas. Tintepen sa Nultarten, agdanin ng minutos, alpasan ti oras ng alas 6. Tamalong ti Huwebes, pitsa 5 ti mabilang, iti bulan ti Marso, taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control, Nen Jeruel Laranang, hasta mo ten ti TV site tepen Channel 13, John Vincent Gamintaw. Ngumay mani nagpalay lang kinagampayag itilawang, at angatang sumanglad, isa madaydayaw pagtengan nyo. Mabaan iti daytoy a programa na paulwan, sa miwing ayaw kinandani ti Ilocania. At iagserbe winagpay kada kayo Manung Lito, Alcantara, iso ti silada na mangkibin kay mangpasangbay kada sinura tiyo abon ni tinandani wala kay palaunan ti minsay kada ti patigyo iti biyag. Hingasta mo tin lagi papagayam yung ayat at tumartarabay sila ito'y programa. Mabalin mo at nidamin nyo, kita kuminyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tingorod tumuna, panglukata sunata, amay ruknoy kada kay amin apada-pada. Anyo na ragragsa, aniya na nagganas, anyo na nagpintas, biyag ko iti abiyag, aglaluno at kaka, biyag ko dito'y denak, tuwing kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Dakman may liwliwa, idamot at inagsarat, idi idaton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin turik na, ket ak na nervyosa, aglaluno ikamam, tiyak ko daytoy imam. Aniyan na nagsampi, tiyak ko alagipin, lagiti paten, aglaluto amatata, tiyak ko dakinereng, ulot ko ngay nakarakupen, ay nagsamitin ti agbiyagen. Anyo na ragragsak, aniya na nagganas, anya na nagpintas, biyag ko iti agbiag, aglaluno at daka, biyag ko dito'y denak, muin kagaladot sa muyen ko'y kaungga. Dakman may liwliwag, idamot at inagsara, idi daton mo, kaniyak ka ayat, agalunukin turik na, ket ak nervyosa, aglaluno ikamam, tiyak ko daytoy imam. Aniyan na nagsamit,
dagiti paten kate aglaludo amatata yakko dagkinereng ulog ko ngay nakarakupen ay nagsamitin ti agbiage anya na nagsamit yakko alagipin dagiti paten kate aglaludo amatata yakko dagkinereng ulog ko ngay nakarakupen ay nagsamitin ti agbiage ulog ko ngay nakarakupen ay nagsamitin ti agbiage Dan sa pulukit may sa minutos, alpasan ti oras ng alas 6. Unsakbay na papagayam kung nagibasa, tibuli tinandani, kastamutin, nakitikablaw kin kuminyo ti live Facebook, kitikablawan tayo muna iti papagayam tayo na yan. At umartarabay ti live to'y programa, ita Western Pangasinan. Kastamutin ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Oran, Pangrunan iti siyudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Itagtuyin dagiti branded a motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Kaso installment, anya pa itururay nyo kagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makaiwarte motorsiklo yo ti Rose Group, Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candom Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Oran, ken Abra. At dati agur uray agungguna a 1,000 pesos kadad dati makuyog na customer ang makailwarti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Minno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo karagiti na Dakama ta branch office ni Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo alipatan ng ibaga tinagan na Lito Alcantara Sales Manager. Ninoy bagayo nangigyo ti radyo ti Radpas karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation tapnoin sigila maalay umutlang di 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements, to valid ID ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon ti motorsiklo na yung kaya lang yung original ORCR ti motorsiklo yo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagisaan pa'y ang nakaala ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa 2014 yung kaya lang yung winiklaim sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Ito gut yung lang na kitay. Original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. Kumusta papagayam? Tiday ito nga nagmalam. Napalalo at tati bara na. Ito nga nad-anad papagayam. Masapol nga da.
tay linong winupayong mapang kayo iti kapudutan. Kitag tingarod ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Isugamit nato yung programa ng request President Bongbong Marcos no amin ang pamilya na mapawag ng financial assistance. So napanunod ipapresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigat na program ng AKA. So dati AKA ako isa kabarbaro na programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawag ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month Celebration. Dan sa 10 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Ikablawan tayo ron na pagayam Juniso Lacanay, Clarita Ragos ti Barangay Calautit, Baknutan, La Union. Hasta mo tin kin Mr. Renato kin Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union, ni Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jopre Cadorna ni Minda Palo, John Byron kin Virelio Ambabag, ni Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Hasta mo tin Karapagayam, sila Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, de San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kablawan tayo mga ni Glory Gayaw, Emily Tumapiat, Annabel Tumayo, ni Marlene Antolin, kay Herminia Ramos, ni Barangay Calitong, Burgos, Ilocosor.
Hastamutan karapagayam Greg Lawagan, Emmanuel Kidaog, anak Kidaog di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Hastamutin Ben Saludo, Abid Saludo, Nixon, Lacuase, Domingo Manzano, di Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Hablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Donaldin Ortiz, Dio Gardenia Ortiz, Dorocho Ortiz, ken Rona May Ortiz, pinagsabaran sa Balawan, La Union. Pablawan tapay ti Kantuban, Rondalia Group. Askara Pagaya Malianro Kulas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Enrique Bagdayan, Fernandez Galaso, ken Glenn Gayadan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Hastamutin ng Barangay Captain Irencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalio, kini ex-captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocos. Kablaw na ito nagkapo kin Pagayam Alejandro Banwa, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Astaw kina Dila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, Miranda sa Florida sa La Paz, Kabugaw, Ilocos. Hablawan tayo mo ni Juan Ramirez Ortega, Jen Garcia Ortega, ni Julie Navarro, George Ramirez sa San Fernando City, La Union. Hablawan tayo mo ni Len Yanga, ni Leslie Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Arias, ni Yolanda Rosario, ni Barangay Patpatas, Sikin, Candon City. Hastamot ng Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Julcar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, Hastamot din lagi si Barangay Tanod, NDHW, PSN di Barangay Villarica, Candon City. Mablawan tayo mo si Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Baby Murao, Hastamutin ti Villanueva family, Contawi family, ken Muswila family, ti Barangay Paratong Trip, Bangar, La Union. Hablawan tayo mo sa Pagayam Lili Boy Lovendino, Emily Lovendino, Melchor Lovendino, Angel Lovendino, Roelio Legaspi, si Barangay Gilong Dalawa, Lilom, Ilocos. Hasta mo ito ni Agosto Legaspi, Juanito Alcantara, si Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo sa Pagayam Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ni Ribain Edwin Sullivan, si Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Pablawan tayo mo sa Pagayam Armando Muñoz, Roger Sebayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo Dante Sebayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Miren, and Fernando Pablo de Barangay, Losong Norte, Bangar, La Union. Hastamutin Candilla Kidaren, Dio Kidangin, Ricardo Calagues, Roselyn Calagues, Ronaldin Dongpain, Nirialin Benito de Barangay, Sariwan Salcido, Ilocos. Hastamutin Kalapagayam, Macario Abaya o si Abaya, Marlito Abaya, Jomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Grimia Abaya,
Isitio Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Manamat ni Roma. Shout out Tatay Lito. Ayaw, nandita. Kamusta Roma? Ni Roma nandun sa Don Philip Marketing Corporation. Ay kung nakisoto kapipintasan na balasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Sulang ti paparanyo, nag-apply kay ti motor. Ni Roma, Tukero. Now, pudno, Roma. Nga, ibagam ti pudno. Asot atibon na rito, yung balasang. Balasang. Hasta mo itong kablawan tayo pa ni Jonas Caro Orpelia, Janice Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan and Family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kita tinguro muna daniw, hintay basa, na nagkapog yung Melody Lorita Ginaldo, sa San Felipe, Ilagan, Isabela, yung dahito ko na sa Jeff Pagilian, Tongkong. Aman atataya, nakuntuwa naman. So, Maria Joseph Agar Aruyot, tapintas sa asiggan nyo lang. Niyan yung isim-isiman. Dahil tanus mong sungad ka pala sa wanan to opisina, nakaisiman. Dapat pakindat-kindat na. Tama niya. Daniel na Paulwan, pudno ginulibam tuyayat. Nagapogin Melody Laurita Ginaldo, sa San Felipe, Ilagan, Isabela. Dahil ko na sa Jeff Pagilian, Tungkong. Itim palakam mo, alidang kanyak, napalalo asinay tukanggak, jak matukod na panunutan, iti palagmay-maysak, anakariknan puso, apasla mabriat, dagiti ag kakasamit ng sawang mo. Itagim mangganjong nga bibig mo. Anay duyog niti puso kinakam. Binto pulos mapukaw man pampan. Dagiti ulbo da sapatam. At iayat pag binuligan ta ako nam. Ngam kinakas ang impakitam. Timanaw ka di pulos nagpakadan. Wen podno a ginulibam. Dahil puso alumlumdang. Apgus kin panas nagpasaran. Balone kidan. Tip pangabaruanan. Tapno agbalinak kanatib kara. Alaak tisam. Naglabas tapno jak agawera. Kunay tatong unadani yung inaimbasa. Di programa sa aming ngayo gilandani tilwanja. Nagapo kay Melody Lorita Ginaldo. Nada sa Jeff Pagilian, Tongkong. Kita tumot na rod muna sunata. Amay pakuyog ti Daniel
ipagayam Melody Loretta Aguinaldo.
Maragsakan na datoy tatayon, makakadwak na gito'y agtutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala dati GIP program. Dapay sa 18 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 7. Ikablawan tayo rin pagayam,
Arnold Doeling, Kablawan Nakmanbos, Lito, Rana. Ramot ni Celestina Lamian, Gandang Buhay, Sir Lito, from Tintin Bellera. Naimbaga Balemo, Sir Lito Alcantara, Nagapureta, Pinapagaya, Malisa, Nicole, Manipod, Sadyay, Pagilyan, Tibulog na Itali. Naimbag ng oras, kin Rabim, Pagayam, Nalisa, Nicole, Tiday to'y bayat ng kapanagdingdingag, si programa sa aming wingayog, Kendandani, Tilukan siya. At dati dali mo rito yung tay basa, maramdaman. Dali mo na paulwan, nagnanayon na yan. Padaanam, Pagayam, Alicia, Nicole. Ikablawan tayo rula, Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Reche Guerrero, kin Barangay, Captain Ricardo Bilog, kin Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo tin Pagayam, Amor Salebo, Lorenzo Lawagi, Olisa Lawagi, kin Ronnie Alcantara, kin Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocosor. Hablawan tayo mo Pagayam, Joe Biloito, Bustamante, Morenico, Bustamante, Prudencio, Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Bueli Lopre, ni Manny Linison, Le Declaration, Dia Ison, kin Daniel Orbos, di Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Hasta mo tinakablawan tayo pa na Pagayam, Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, ikasabot and George Jojo Toledo and family kini Punong Barangay, Irenyo Calip and family, kinaamin na barangay officer, Tulo Norte, Santiago, Ilocosor. Ablaw lahat yung nagapog yung Barangay Kagawad, Wawi Limon, Tulo Norte, Santiago, Ilocosor. Ablawan tayo pa ito Badwa Family, King Garcia Family, Kilumaba, Kinabapaya, Villavisosa, Abra. Ablaw lahat ito Manipod, Gumintong Family, ki Barangay Namatikan, Santa Lucia, Ilocosor. Hasta mo ito kina Albert Katso Almasan, sa Pilar Abra, ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora, ni Apil Gabisla, Nandaya, Abilina, Dacumos, Magday, kina Arja Abilan, di Barangay Bitong, Galimuyo, Ilocosora. Maglawan tayo mga ni Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, kini Lester, ti Laplapog, Villavisosa, Abra. Itatingor, ti Dani, yung hindi basa, nagapog Pagayam, Aileen Birso sa Kabab, ipantay Tamurong Kawayan, Ilocosora. Umday ito kadasa jay Bulog na Itali, itinagan Alicia Nicole. Tidani unana Paulwan, agnanayon ni Ayat. Awanan ti sabali, ubiyag ko, sikalang tinayayat ko, magikot kaunggan to'y puso, napnuan maris sa paragayat mo. Wen sikan tay tarigagay, sa guday nayat mo pinarnoay, ragsak tingkaim pay. Ilubong ko sikat ng ray-ray. Nagbuligan ta ngayat, agtalinaod tunggal maysa, talek ngagpada, tapno di mawaswas,
nairot nga rakop ni ayata. Inayat ka kitayat tigapura, pamatag kinragsak tuyrek na, asika lang te makaitut kadayta, ikatrason naragsaka kita ngagdama, agnanayon ngayan nayata. Sulay ta ti Dani wana Paulwan, agnanayon nayata. Nanagapo kinailing berso sa kabab, ipantay tamurong kawayan ni Lokotor. Munday to kada sa bulog na itali, itinagan Alisa Nicole. Kita tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Dani na.
kadi kanyak aman nakaawat di nakakadi paspasaktan sa uan na kestan banagajak na aramidan kaskadi kanyak analailo kaskadi kanyak aman nakaawat di nakakadi paspasaktan sa uwan na kastan banagajak na aramidan di nakakadi paspasaktan sa uwan na kastan banagajak Ti panang erogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada billet mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay kedua na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manamit. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Tayo, ang kaya ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga
líderes territorio, kanonan kita Dapat 2 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 7. Ikablawan tayo ron na pagayam, April Abilio, Mary Jo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Hasta mutun karapagayam, Ruli Gabaldon Laperte, Minaminandaya ti Barangay, Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Hasta mutun Richard Chan, Lorsaran, Suyo, Ilocosor, ni Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayin, Ken Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosor. Ablawan tayo mo ti Mila ni Kabanban Marsan, Delvin Ganadin ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta mo tin Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Kenjari Picua, di Bangar Response Radio Group, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ti Bobby Gorospe, Hilaria Baba ti Barangay, Pitpit Santa Cruz, Ilocosora. Hasta mo tin Mark Anthony Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo pa ni Dexter Galleta Duga, ti Pauk Norte, Santa Lucia, Ilocosora. Bernardita Lebaton, ti Barangay Bugnay, Candon City. Ti Gastamot Kinjanismi, Ragonton La Chica, ni Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Pablawan tayo pa na pagayam, Cesar Balios and family, Vincent Niego Senior and family, Ryan Balios and family, Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Estamos te kablawan tayo ni Henry Navarrete, Liria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalin Navarrete, Lajo Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Ulayo, Bani, Pangasinan. Estamos te kablawan tayo ni Pagayam, Iglimbiras, Ibang Bangara, Burgos, Ilocosor. Diyan nakitak diya ko na diyan messenger. Diyan ka nalukatan ng isuna inagparang. Hasta mo tingablawan tayo ni Bet Alcantara Domino, Melissa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Milio de la Piawen, Kini Clarita Domingo, Tesecho, Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Hasta mo Willie Romero, Inaglawan, Santo Domingo, Ilocosor. Mr. Miss Berelio Predelina, Domingo in family. Mr. Mrs. Benjamin Brenda Rantin family. Mr. Mrs. Lumar Pez, Domingo in family. Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosor. Hablawan tayo mo ni Jobling Gawat Salon. Hasta mo Adelina Bugasto, sa Barangay Darapilap, Candon City. Hasta mo kablawan tayo na pagayam, Ilumino Gakosan, Isbirga Gakosan. Kamusta pa pagayam? Makamadamon itan hap-hap lang.
Media lang. Tapno di bumara tapilit-pilit. Di Barangay Danar, Santiago, Ilocos. Hasta mo tingin Edwin Asoren Bisquera, ti Bango Dabra. Iti Esmina, ti Kaburaw, Burgos, Ilocos. Hasta kin Jopre Bilaso, ti Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo pa na pagayam Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, ni Danny Del Rosario, Miriam Corbito, John Balucanag, kini Sunshine Sumakyab, kinagiti amin na kakadwada ti Claudine Istora, ti Barangay Bidbiday Galimuyod, Ilocos. Hasta mo ting matiri sa Gaboy, Dilan Albertangan, Lucila Elgamo, siyang reklusado, ti Barangay Rubio Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo dagiti amin na kapulisan, ita Ilia Galimuyod, Ilocos. Dagiti kastamot ka dagiti 24 IB sa kasoldaduan, ita Bugbuga, Santa Cruz, Ilocos. Naimbag ng oras kin ganituyo amin ita kampo. Hasta mo tin retired Master Sergeant Arthur Passion, ni Cura Passion, Pati Passion, ni Cicelen, Barangay Captain Mr. Mrs. Ruben Mamaklay, ni San Roque, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Cesar Gakutan in family, Yulita Gakutan in Gakutan family, ni Barangay San Nicolas, Candon City. Kunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Ruby Ekala ni Tasinait, Barangay Duyayat, from All Things Idol. Nagkapuray sa aking pagayam, Alfonso Rayray. Hasta pa'y kablawan tayo mo na pagayam, Lurante Gramay, ti Barangay Santo Tomas, Candon City, Lilia Gawat, ti Silgawat, Loris Gawat, ti Caterman, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. Mrs. Reño Antolin and family, Mr. Gregorio Abalos and family, Mrs. Edna Escobar and family, kini Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, si Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos. Hasta mo ito kin Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, si Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo ito kin Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, si Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kenny Pagayam, Brenda Lopez Ariula, si Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kita ito'y pangarot di Pambalagip, Manipod, Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito, kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila financial assistance, tapos kami po every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66
students nga amok nga to get a CHED scholarship ko, they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Dan sa 10 minutos, kalpasan 2 oras ng alas 7. Ito na ni Clarice. Hello Idol, special greetings sa husband ko Roy Karen Kirencia na nagluluto ng dinner silang Cavite. Pablawak mo 20, Kitadyo Family, Kimandulon San Esteban, ni Papa Binijay Pariok Candon. Nagkapuday taking Clarice. Kablawan tayo ro na pangayam. Dinis Badriaga, Tibanggo Dabra, Augusto Mico Alyorina, Tisuyol Kosor. Angel Arsina, Tabur, Narbacanil Kosoran. Kastamutin kinangilit sabon seleksyon in family sa Kabarwan San Emilio Ilocosora ni Maribal de Patak Burgos Ilocosora. Mablawan tayo mo na Mr. Mrs. Joffrey Lisa Gambito in family ni Arling Galon in family ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamutin kinpagayam Mr. Miss J.R. Mayla Garnasi Gawatin Family di Barangay Katirman, Candon City. Maglawan tayo pa ni Angki Malano di Bangar La Union. Ni Lilia Dagno ti Kasilagan, Banayuyul Kosora, Inisali ko Jama ti Santa Cruz, Ilocosora. Astamot ni Lini Ramirez, di Madarang Salcido, Ilocosora, ni Ray Lamarca, di Caimaren Salcido, Ilocosora, ni Marshall Bravo, di San Tiburcio, Salcido, Ilocosora. Maglawan tayo mo ni Mercy Cabora, ni Ara Kisanto, ni Rexon Kines, ni Manuela Kines, di Barangay San Nicolas, Candon City. Maglawan tayo mo na Mr. Mrs. Danilo Lose Galyeso and family
Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raimundo Liente and family, Jominal Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Jopilo Balvin and family to Balvin, Virelio Balvin and family, Dennis Aguilar, Bobby Aguilar, Benedicto Cojamat Jr. and family, and Ruben Cojamat and family, ke Barangay Langigan Sikin, Candon City. Hastag tablawan tayo ni Roxanne Mika Bradilla. Nariman mo kagbuibuya ti live Facebook ti programa sa aming ayo kinandani tilukan dyan. Kamusta kaya amin dito na Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur. Ang runang kay Roxanne Mika Bradilla. Ablawan tayo mo ni Susan Galutan. Ti Bagani, Campo, Candon City. Ni Nina Jose, ti Katirman, Candon City. Ni Eric Saldua, ti Camaraw, Narbacan, Ilocos Sur. Ni Larry Akesay, Tambulugan, Narbacan, Ilocos Sur. Basta mo tinakablawan tayo pa na pagayam. Victor Abaya, Tikamanggan, Santa Cruz, Ilocos Sur. Dayan Cortado, Tikalawan, Candon City. Maria Palya, Tilubong, Santa Lucia, Ilocos Sur. Kunamon ni Tony Boy Minusaba, Palacor. Bago oras mo, idol. Kablawak man amin na dumdumog nga tagaduras, bawas, ranyag, Santa Lucia, nang runa ti pamilya, Tubiera, Minusoba, kin Palacor, kin Kastapay amin, a barangay opisyal, Nindaulwa ni Barangay Captain Edgar Jimeno, ang sitag Yamanak Idol. Ito'y mablaw to ni Boy Minusaba, Palacor, Manipod Ranyag, Santa Lucia, Ilocos Sur. Basta tablawan tayo para Mr. and Mrs. Jenny Violeta Alcantara and family, si Ansad San Esteban Ilocos Sur, si Nalin Mina, si Kaburaw Burgos Ilocos Sur. Si Tagtingaro ti Daniel, managapawin Julin Dis Nora Baisa Matias, si Tagat Sor Claveria Cagayan. Ti Daniel na Paulwan, lagip mo Ken Karem. Maminsan pa'y talyawak, inaykupin na kalman, inauli mo kasaksi, inairo talaga kinaryanta, lupagak man na dapadapan, bara ni sapatam, bareng umariknak pa'y, pamatiga di agmaw-maw. Tako na midi, ngayong kasarakan tigasan. Kitimbatim tagitinasudi abalikas. Naunday a panawin, inak parang paspasungan. Imuray no aniniwan, awan na bapasungadak. Di kangatan masurutan, idan adana. Tasabali adus-dus, kinurong dagita saka. Tarumpingay tinyog, nagdapayag gadaga. Anang yarasaas, agdakan sa bali asanyata.
Iniputak kapamatag, awan gayamun silbina. Kalyawak man tinaglabas, awanin mamay na. Punasik nga rudon, dahi tanay maldut alanga. Tapno di kanton, malagi pityakon nagsagabas. Suray ta ti Daniel na Paulwan, dagip mo kin karem. Managapo kin Julin Disnura bay sa Matyas, itagat sur Claveria Cagayan. Itag tuymot nga rod ti may sa sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Idi nagsabat dalanta, nagrag-o tuirik na, banglom ti aga diwara, ken ayamu umuna idumduma, angata-ngata tuirik na, nagdakel lipat adaan akunti kunak ngemanen ket agayata idi nagsabat dalanta nagrag-o tuirik na banglom ti aga diwara ken ayamu umuna idumduma angata-ngata tuirik na nagdakel lipat adaan akunti unak ngemanen ket agayata agala-ala arik na maka alilaw ka di mo kadinga amu nuasin no kadakwada agala-ala arik na maka riribuk ka di mo amuno kaano kahit tuy nga agtal na idi nagsabat dalanta nagrag-o tuirik na banglom ti aga diwara ken ayamu umuna idumduma angata-ngata tuirik na nagdakel lipat adaan akunti kunak ngemanen ket agayata agala-ala arik na maka alilaw ka di mo kadinga amu sino kadakwada agala-ala arik na maka riribuk ka di mo
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Mila Unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapokot ko for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagaluga ng dyan si Balbalayda, di naduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para dito sa kalaki victim. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay. Pagmarinate, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rolls.
Nututubo makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir na pinta sa launay. Panalagan mo, ngayon ta kayang-kaya mo ito so kumakunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo ti na po yun niya, natibig-big aramidem nga chocolate drink, slakapen. Naimas nakirad ka sir. Wala natatay ka kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagala dihan ko nga maaramid de ipang ko dyan. Aging gana ti kabailak sir hanggang isurrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti trekker na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito ay Salcedo. Dan 30 minutos, kalpasan ti oras alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Gato Dries, at Ikabang Pilor Abra. Astaw ting Gato Dries at Tukepa Luba Abra, Imageline Monsi si Tamak, Villa Bisosa Abra. Lawan tayo mo na pagayam Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Burita, ti Barangay Boter Santa Maria, Ilocosor. Hasta mo tun karapagayam Sira Tubia, Charlo Taglusolos, Oliver Kodjama, tin family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosor. Pablawan tayo mo at ni Yome. Nariman mo at nagbubuya ti live Facebook ti programa sa aming ayo kilandani tilukan dyan. Kastaw kablawan tayo sa Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Ilimar Combas, Presel Bileno Combas, si Candida Combas, si Barangay Gayaman Luba, Abra. Hasta mo tin Enrique Rivera, si Pugurwak, Burgos, Pangasinan, ni Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno, Pangasinan. Hasta mo tin Lailani Rivera, di Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Mablawan tayo pa na pagayam Fatima Valdez, Evin Valdez, Merly Valdez, Ruel Camat, Ricardo Sabado, Corroy Santol La Union. Hasta kina Albert Trapada, Opling Riquepo, Mr. and Mrs. Bolyon Organaban in family, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mga ti Warlita Pascua Cortez, si Kalangkwasan, Salcido, Ilocosora, ni John Rogodo, ti Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, si Marisa Rubia, ti Kalitong, Burgos, Ilocosora. Hasta kina Arnel Garcia, Juby Garcia, Aira Garcia, Tisabuanan, Santa Maria, Ilocosor. Hasta kablawan ni Brenda Lopez Ariula, manariman mo ng buibuya, ti live Facebook, ti DCTP Radio, ti Radpas, babaan ti programa sa aming ayo, kinandani, ti Lukanja.
Hasta kablaw tayo pa na pagayam. Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Landing Pili Galotin Family, kay Barangay Bagani Cabora, Andon City. Paglawan tayo mo na pagayam, Lorna Bumaksa, de Poblacion, Villa Bisu Sabra, de Camila Bilandres, de Piligan Abra, Anali Asuncion, de Bango Abra, Lorna Divina, de Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosor, de Miriam Braceros, de Pakang, Santa Maria, Ilocosor. Hasta mutun karapagayam, Anak Hasim, de Butobot, Balawan, La Union, Sali Baging di Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Lawan tayo mga ni Perlita Mika, Ironilla, Rita Manzano, Ikaliwaki, Salcido, Ilocosar. Kita tuy pa nga roti pamalagay Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
dapat 20 minutos pasangwanan 2 oras ng alas 8. Kablawan tayo roda pagayam Piri Alcantara, Marilyn Pitarque in family, Milay Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gaboy in family, Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mutun kadapagayam Lito Turalba in family, Leo Turalba in family di Barangay Alumbayaga, Limuyo, Dilocosora. Hasta mutun Perlita Mika, Dita Mansat Calaviaque, Salcido, Dilocosora. Kablawan tayo mo sa pagayam Mr. Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Sinaratan, Salcido, Ilocosora, hasta mo itong Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay, Ligaspi, Galimuyo, Ilocosora. Hasta mo itong karapagayam Lorde Poselero, Marlita Gamata, ti Barangay Lintik, Banayuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora, ni Wendel Urita, ti Bagsingal, Ilocosora, Edgar Marquez, ti Bukayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Kablawan tayo mo sa pagayam Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tortiga Baknutan, La Union. Hasta mo ting Glory Bayeng Ibia, si Santa Maria, Ilocosora, ni Mansel Sevillano, Takadina, Inamruangan, Kabugaw, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Fridalin Ortiza, Pinagtutuan, Gataran, Cagayan, ni Marlo Nagbayani, Rodrigo, ni Kulaw, Claveria, Cagayan. Hasta mo kin Lovely Angel Remuken, ni Radyo Kalugaran, Claveria, Cagayan, ni Rosel Agkawili, ni Kulaw, Claveria, Cagayan, ni Nita Nibab Kanyinti, ni Binavista, Claveria, Cagayan. Kablawan tayo mo na pagayam, Noelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Dueling and family, Hidasay, Narbacan, Ilocosora, El Espirito, Salvador and family, Tigabarwan, Santa Maria, Ilocosora, Lorenzo Suleba and family, Tapatot, San Esteban, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Glenn Biras and family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora, si Halsian Sita and family, Tibanglayan, Narbacan, Ilocosora, Antino Diweling and family, Tabur, Narbacan, Ilocosora, Kinisani Calderon Montero and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo pa na pagayam, Daniel Abalo, Orlando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Pilangqua, San Emilio, Ilocosora, Kirby Villaros, si Matugboy, San Emilio, Ilocosora. Basta mo ito ka na Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma, Alcantara and family, Tinalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo si Evangeline Las Igandawasin, Naime Francia, Romel Francia, the person in Aurelia, Doming in Aurelia, Luis Gannard, Mr. and Mrs. Clifford Eileen Gannard, the Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosora. Hasta mutun kadapagayam, Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, the Barangay, the Guzman Mabini, Pangasinan, Ken Merlin Oma, in family sa Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Duna Bungan, Disimi Orbos, May Kamaymay, Rosel Largos, Tumbaga, Ken Maricel Abungan, sa Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan.
Kita ito'y marulun ti Maudi Asunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Nadagsininnak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak gapot na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak ko sa
Dapat sa 10 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8, hintay pragpakada. Itkablawan tayo rin na pagayam, Artemio Cabangcala, Constantino Dolormente, Erenio Cabangcala, Chito Barcheta, Hilario Cabangcala, si Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Hasta mutin kapagayam, Mr. Misro, ni Jodelyn Romero, Joana Romero, ni Joao Romero, ni Cecilio General Marcandays, Rubio Galimuyo, Ilocosor. Hasta mutin kapagayam, Angel Racuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, Taleb, Bantay, Ilocosora, ni Linda Ontarel, si Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Ikastamutin Grapagayam, Anita Labayo, Genwandas, Monse Garciaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Ablawan tayo mo ni Alex Manaog and family, ni Sapang Galimuyo, di Ilocosora, ni Pastor Ano and family, ni Rubio Galimuyo, di Ilocosora, ni Rebecca Dagsi and family, ni Barangay Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosora. Ablawan tayo pa ni Rolando Gamuso and family, ni Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro Candon City. Ablawan tayo mo sa pagayam, Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Pipe Bautista and family, ni Barrientos Luna La Union. Hasta kin ni Pierre Colisero, ni Quirino Tagudin ni Ilocosoro, ni Mina Isladi Tararampang, Balawan La Union. Ablawan tayo mo sa pagayam, Bill Magani Kabuatin family, ni Pariok Pars Candon City, Edna Galon in family, ni Pariok Second Candon City, ni Daniel Galcon, ni Galawan Candon City. Ablawan tayo mo ni Melba Rosario, ni Melda Valdez sa Barangay, at Pata Second Candon City, ni Camille Gasatan, ni Paypayad Candon City. Ablawan tayo mo na pagayam, Delma Suleban in family, John Suleban in family, ni Mabilig Siga Ilocosor. Hasta kin Edna Tolentino, ni Silag Santa Maria Ilocosor, ni Relinda Inorelia Tarnap, Salcido Ilocosor, ni Princess Volburo Ticaburao, Santiago Ilocosor, ni Venus Monte Tubidan, ni Nadrilad Benguet. Itatuyin dagiti branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment, anya pa itulay nyo kagayem. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwarte motorsiklo yo, si Royce Group, Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Bantay, Santo Domingo, Ilocosor, Ken, Abra. At data gururaya 1,000 pesos, kadadda tibakuyog na customer, ang makaiwarte motor na doon dati sa Lutsudio tumawag tinaytoy ang cellphone number 0927-6952-099. Binukumontak si Bia Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo at bumisita kayo karagitin na nakama sa branch office si Don Philip Marketing Corporation kung saan nyo lipipatan ng baga tinagan na Lito Alcantara Sales Manager. Inoy bagayo nangagyo tiradyo tiradpas, para kiti madanunan yung kakapintas, kinaisip mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnun sigida maalay yung mutlang yung 1,000 pesos, no makailwarte customer kay motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagururay, Karakayo. Nagiti mo nakabayo din di motorsiklo na yung kaya lang yung nagiti original ORCR ti motoryo na opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandong Branch, Kandon City. Hasta mo talgisan pa'y nakaala iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa 2014 yung kaya lang yung ni-claim sa Jai opisina til Theory Street, Andon City. Tugot yung lagi tayo.
Xerox Copy to Original ORCR, ti motorsikloyo, agraman valid ID. Alawin, papagayam nila. Pagsipot tribos manin, ti oras na tinay ito na programa sa mibingayo, kaya dandani tilokanja. Itinton manin malam no Lunes, padaanan yung tumanin, ti sasangbay sa maraydayaw apagtegan nyo. Alarod papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras kenrabiw amin apada-pada. Itinagan ti Master Control ni Engineer Ruel Laranang hasta mo tintitibi sa Itepensan Tartin ni John Vincent Gamintaw. Entre pagayam niyo, Manong Lito Alcantara, Ito'y I love you all. Bye.